ungazama ukukhulumela phezulu. Igama lami nguNothando ngihlala la eMashireni. Okay. Usesamuzaneni. Okay. Into yathi mayenzakala. Ngabona usana. Ngathi sinaba isisu. Umuntu ozibona ngoba andimazi kuhle. Nasasukuma ngabona istomach line. Ngakhamba ngayibawa usesi bathi ithwele. Uthi ngikambone yena ukuthi ubona njani usana. Wathi naye nakambonako wabona ukuthi vele ngathi unesisu naye. Ngathi mina at least informa mama ukuthi itholakala information ukwenzakalani. Ngoba juthi ukuthi umngani kasisana. Uthe makwenzakala njalo ulonga uIdu wambiza ke siwaya kuye wambona. Uthe nakambonako wathatha amagadango ukuthi ingcono aye clinic. Uthe makaya ke clinic wafanda out ukuthi before nase kusimbona ukuthi kwenzakala njalo Idu wazama ukukhuluma naye ukuthi isisu uqhede njani unomuntu na into ezinjalo ke ukuthi ambuze ukuthi unomuntu nezijalo wathi yena kanamuntu. Uthe makuvela kube singaka expect ukuthi uzositshela ukuthi kunomuntu owabandemela sathola njalo ke. Okay. Now ngizwa amagama kasesakho akhuluma ukuthi isisu sakhe siphume ngemiscarriage naye bekazithwele. Yena wabonakala isifo ngathi umuntu ozithwele because thina zange simnake besijethi uyagena. Waba nomkhaba nesithombeni kunesinye isithombe vele sibonakala lapho umkhaba lwamkhulu. Sajithi mhlambe uyanona. Kani only to find out mhlambe ngathi naye bekazithwele. Uthe makanjalo bathi early December umuntu nakuthina kaya esikhathini uba nenkinga yesibhono. Isibhono sakhe sinokuba buhlungu sazijethi mhlambe isibhono. Kani ubleedekile la ipijama yakhe. Elikazi lakho nebeliningi sazijethi time mhlambe liningi urinto ezinjalo. After that ke sampha amapilisi. Ukuhamba kwesikhathi ke sampha amapilisi njalo maye sitena kuvela into le nasikhuluma naye simbuza uthi zange khulu kuno bleeder ngokublida in wasitethi bekanama. Okay. Yeah, no. That was a miscarriage, right? Okay. So akhungitshele ke ngimaphi amagadango after ni find out that ukuthi vele liqiniso abantwana laba babesidisi nalo weekend bekasidisi nithethe mapha amagadango. Sile police station. Sathi masiya ku police station kwavula icala. Then sathi icala maselivulileko basenzela lokho kwenziwako bathatha bathi ngcono babeseni esibhedlela. Sithena siya esibhedlela babacheka nakho bathi silindele ama results. Sathi masilindela lokho ukuthi sizokuthola iprogress ukuthi kwenzakalani kodwa sizange siyithole. Okay, benifuna iprogress enjani mhlambe? Besifuna ukwazi iqiniso ukuthi kwenzakaleni phezukwabo ngoba besifuna ukuthola ukuthi yini into eyenzakale kurehe. Ngizwa ukuthi ngapha kunokuthusezana okuthize mhlambe ehlangana nabantwana njengoba kingathola ukuthusezela ngapha esayidini ngapha nakho kena kuthola ukuthusezeka ukuthi umntwana lo naye agcine atshelwa amagama la engizwe bakhuluma ngapha. Kodwa yena bebangakahaba ukunithusela kodwa ama case I2 or nivula icala linye bavula icala eli1 babavulise boyi2 lesikhathi so1. Okay, so ngalesikhathi kwenzeka yonke le fucu akekho mhlambe umunye during that process or mhlambe a neighbor or anyone ke wabona isehlakalo leso ukuthi vele iqiniso ungena ngaliphi la ujwayele ungena la ubhuti loyo. Yena ngumzali ethu yena mara kakhuluma ngobatsho yena wagcina la ngomgcwabo kama. But akusiki lokho ke bane ke wenza kayiwani. Bese ke then after that ukuthi kwenzakala ngosasi. Umzala kamama. Umzali ethu. Umzala. So uyamsaba ukuze amtshela ukuthi ihlubule ahlubule. Yena kodwa kamsabi. The question ukuthi mhlambe bathize kuyehlubula ukuthi azange akatelelwe kube yinto ngathi ibe some sort of isivumelwano. Understand net lapho ngoba cause besingekho ngeke ngaba nesiqiniseko ukuthi bekanjani during that expression ngoba ngeke ngamkhulumela ukuthi bekanjani during that time nakufika bekamuntu oze yaphetha amashala bekadakiwe bekadakwe khulu. So kuhlulile ukuthi umchove nethu ngoba benithu uhlulile. Mara skis. Okay. So ikuphatha njani yonke lento le ukufind out that ukuthi
ngapha umngane wakho ngapha ubudisi nawe ugcine uthola miscarriage and now nakho sele kwenzekile ukuphatha njani konke lokho? Ubuhlungu. Okay, no, ask us that. We are very sorry for what happened to you. I'm sorry. Tissue yana Kaya, can you sneeze in tissue lapho? Because this is very painful indeed. Kapala la friend tissue. Yeah, no. Ask us that. No, siyaxolisa kakhulu besingazanga ukuzonivusela amanxeba besifuna nithola iclosure. Cela namanzi kuze namanzi so that ukuthi sikhulume kancane ngoba kubalulekile ukuthi masingaba sikhulume sithole namanzi khona ukuphefumula nyana. Yeah, this is very serious guys. Ningayithatha very light. I can see the pain that you went through. Only to find that ukuthi nanje abakatholi justice. Bafuna ukuthola justice nabo dadwabo especially bathi mzala wabo. Bengiyithatha ukuthi mhlambe yinto esele bayidlulisile. Kuyabonakala ukuthi akusinto edlulisiweko, yinto esele imphethe kumbe khulu ngehlangothini lakhe usese. Nakamanzi asithule sisithatha amanzi kancane. No, amanzi azokwenza ukuthi ukhohle sisi. Salamanzi kancane. Salamanzi ubarai. Salamanzi. Okay. Excuse me. Excuse me. Everything noma ngezinto uba nami sonke isikhathi uba nami vele sonke isikhathi noma angali uyazi ukuthi uzangimi everyday mara everyday bakahlala anami sonke isikhathi noma ngithi ngenza ukudla angenzi ngingedwa ngiyazi ukuthi nginomngane eqadi ngiyenza naye umngane eqadi ukudla noma ngithele i-COVID-19 naye ngiyamthelela ngokuthi sihlala sithu everyone sonke isikhathi sami wasithola sithu besithi siyokudla wasibamba-ke wasisa ngakusesi. Yo, usesi uchiftile usesilobe sibeka la. Ngicela sondele. My sister, sister in pain. Okay. My sister, mani kama ngine chekele na sondele. Salil. Okay. Abazali alala bazali bakho bethu kwathoma kwalala baba wabuya kwalala mama. Okay, umntwana yena unaye? Awu anginayo. Esikolweni mhlambe khe wafunda mhlambe esikolweni sabantu abakhubazekileko or sewaba umuntu